2012. gospodična Matea Filipović. Dakle, druga pratilja večeras u izboru za Miss Adriatic Europe, Matea Filipović, i lentu će dodijeliti gospodin Arijan Radan, a cvijeće Petra Mardić. Gospodin Arijan Radan, izvolite dodijeliti lentu, a vi još jednom pozdravite pljeskom Mateu Filipović. Čestitke našoj Spličanki Mateji, jedinoj Spličanki, od srca. Dakle, stiže i lenta i cvijeće i posebna nagrada koju će uručiti gospodin Knut Tiroh, nakit i vikend u Toplicama Sveti Martin. Gospodin Knut Tiroh, neka nam se pridruži, izvolite. Sad već imamo dovoljno djevojaka, dovoljno lenti na ovoj pozornici, ali nikad dosta jer stigli smo i do prve pratilje Miss Adriatic Europe 2012. A ona je, dame i gospodo, Snježana Ukić. Naša prijateljica iz Slovenije, lentu će uručiti gospodin Frane Bijuk, a njezina nagrada jest jedna biserna ogrlica Zlatarne Gojun te vikend u Toplicama Sveti Martin. Gospodin Bijuk je tu, a lentu čekamo. Čekajte, došlo je do malog nesporazuma. Idemo, prva pratilja je... Evo ga, i lenta je stigla. Evo. Cvijeće dakle, nam daje prva tko? do najbolje, prva do najljepše. Molim vas, pozdravite i Tko nam daje cvijeće? Evo, ovo je sad malo nezgodno. Možete nam se predstaviti, gospodin? Evo, to je gospodin Gojun, čija biserna ogrlica dolazi u ruke naše prve pratilje Snježane Ukić. Još jednom veliki pljesak. Zahvale gospodinu Gojunu na ovako vrijednoj nagradi za našu misicu. Vidimo 4 dame, Miss Marine Frapa, Miss Fotogeničnosti, druga pratilja, prva pratilja i naša Ana, evo ima tu čast. U mojim rukama je proglasiti najljepšu ona. večeras. Da, hvala Denis, misicu. hvala Ivo. Dopala je mene čast da večeras proglasim najljepšu djevojku Miss Adriatic Europe 2012. godine. Ja sam uzbuđena, vjerujte nisam pogledala koja je od djevojaka Miss. Daj, zanima nas, daj Vi nam malo. već unaprijed pljesak, prije nego što je proglasimo. Tako, budite sjajni večeras, draga publiko. Miss Adriatic Europe 2012. godine je Džemila Šehović. To je ona iz Danske. Danska. Naša Dankinja. Dakle, ja bih molila našu divnu i krasnu Lenku Gospodnetić da nam dođe predati lentu. Lenka, da nam dođe predati lentu. Džemila Šehović, Miss Adriatic Gospodin Petar Europe. Škoro, cvijeće, hvala. A krunu nam predaje Jelena Katarina Kapa, Miss Mediterana 2010. godine u ime prošlogodišnje pobjednice koja nažalost ove godine nije mogla doći. Jelena nam stoji tu na bini. Čeka nam Lenku Gospodnetić, poznatu novinarku, i gospodina Petra Škoru da uruče cvijeće. Slušajte, ja se ne bi ništa imala protiv nekih nagrada koje ovdje pišu, ali to ćemo nakon lente i cvijeća. Da, pa ovo je sjajni trenutak večeri, dajte Jedan vi budite poljubac, Džemila, bravo, čestitke. pri samom kraju, budite malo aktivni za naše djevojke. Hvala. Cura na slikama mora biti sa cvijećem, razumite? Dobro. Dobro, sve se ovo događa spontano, Gospodine dajte za Petar kraj malo Škoro, pljeska hvala. za našu misicu i sve pratilje kako bi ovo sve skupa priveli na najbolji mogući način. Promijenit ćemo malo lentu da je okrenemo prema vama. Evo, pozdravite i ovaj trenutak. Ostaće za dugo sjećanje našoj gospodični Šehović kao ljepotici. Evo i kruna naše Jelene Kape, Miss Mediterana 2010. godine u ime prošlogodišnje pobjednice. Lijepe ste oba dvije, da bi riječ rekli. Sad će se Jelena odmarati nekih godinu dana, jeli? Hvala ti lijepa. Evo, došli smo od samog kraja, Ana i Ivo. Dajte molim vas da kažem nekoliko, čekajte, nagrade, ispričavam se. Džemila mora dobiti ključ od skutera koji uručuje Josip Juričev i zlatni lančić od Zlatarne Harmonija. Nagradu će uručiti Ardijan Mrijar.
kako ovdje piše, a sigurno krivo piše. Evo, čestitamo za ove brojne nagrade večeras za... Dakle, skuter, Mjesecu. Zlatni lačić, Zlatarne harmonija. Evo, cure, sad izvolite naprijed. Izvinite, malo tu kao prometni policajac. Čekajte, evo nam Lačića. Idi napred, kod Džemile, molim te. Pobjegle su cure. Samo daj, izvoli. Zlatni lačić, Zlatarne harmonija, Džemila. Bravo, evo čestitamo Evo, Džemili i svim evo, djevojkama, pozdravite ih zajedno pljeskom. I Džemila, polako i oprosti. sigurno se bližimo kraju, poštovani gledatelji, uz poziv svima vama na večernji after party na bazene Marine Frapa, gospodina Pašalića. Dakle, evo, hvala vam još jednom što ste došli na ovaj izbor 2012. godine. Pretpostavljam da ćemo isti, ako se ne obestine ove apokaliptične predviđanja maja, da nećemo doživjeti 2013. po raznim faktorima, možda ovim recesijskim, možda ovakvim i tako dalje. Vidimo se i dogodine, dakle, u isto vrijeme ovdje u Marini Frapa na ovom prekrasnom mjestu i s novim djevojkama koje će se boriti za ovu laskavu titulu i naravno dobre i vrijedne nagrade. Ako Džemila neće ovaj lančić od Zlatarne harmonije, onda ću ga ja preuzeti. Bi li to bilo u redu? Ja mislim da bi. Ne bi bilo loše. Evo, hvala vam lijepo, Ali- srdačan pozdrav i laka vam noć. Pozdravljaju vas Ana Grujica, Denis Šabić i moja Ivo malenkost. Perkošić. Evo, hvala vam i uživajte. Laku noć.